الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari niya mga palangguan ng mga ramai Islam, jari na isang kita niyo jaman na ito ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kamuin umampit na isang kita niyo rin ang mga nikmat sa rayaw-rayaw. Jari guru na ito kuliah, amuin kagsuko sin waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dimilkato tanyong paluntong serta pengajian insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Pinahitang palugay rin ko pangurong na ito kalasaan in waktu ini insyaAllah. Wairun na rumayin din kan Syekh Abdullah Yasin. Wal yatafadal siyatu masluhan. Bismillah. Alhamdulillahilladzi awjaba ala ibadihi an nusha fil ibadati wal muamalat وحذرهم من الغش والغل والخيانات وأشهد أن لا إله إلا الله المعروف بجميع الصفات المعروف بجميل الهبات وإدم الصفات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل الذي رفعه الله درجات اللهم صل وسلم على محمد وأصحابه ومن تبعهم في كل حالات. أما بعد إخوة natay manghud namo nagdurungog ha dumini itukbar namo kaniyo in pagsagi nasin kita niyo amna in lapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tapikon na to bihaon insyaAllah amo na perkala in agama ipagnasihat ad-dinu nasiha. Mga ipon sila Allah subhanahu wa ta'ala magsama-sama kita niyo magpatattat, magpakusog sa iyong pagmabuga ko Allah subhanahu wa ta'ala hahuminam sin mga daakan niya iban limayo ha kataan panglangan niya iban tuminggal in uno-uno karugalan niya iban tay maun na to in kataan kababayaan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban magpatisuok kita niyo mattukan niya sin pag nasihat, pagpatumtum tiya tumtumi ha uno-uno na iyatampal niya hambuo kato niyo atawakan tiya tapok niya. Nagsabda in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha ad-dinun an-nasihatu salatan. In hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam in agama pag nasihat pagpatumtum piatumtumi makatu piag balik-balikan sa junjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihatu ad-dinun nasihatu ad-dinun nasiha. Qalu long si mga sahaba liman ya Rasulullah kansiyo ipagnasihat in agama ya Rasulullah
kansiyo ipagpatumtum piatumtumi in agama. In sambung si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda niya, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Akhrajahu Muslim fi sahihihi, demikian wa Abu Daud fi sunanihi birakam min hadis Tamimi ad-Dari radhiyallahu anhu. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in aginiya in agama pagnasihat lillahi Allahu Ta'ala, iban ha kitab niya, iban ha rasul niya, iban ha mga nakura si mga muslimin, iban sin kataan saplag kanila, pakataan nila. Diita si Rasul sallallahu alaihi wasallam in baita habar ini sakup niya, nafun niya doon ha dumaak ha magnasihat, iban dumaak pa magnasihat, iban papabayaon pasubon kita niyo aparkala pagnasihat, sarta pagbulansang biulansangi halaw man niya in pagnasihat, sampai pagnasihat in sakup ha daakan sin Rasul, suwayton in kita niyo magmabuka hatungod sin in agama suway pagnasihat. Karena bunato din agama kulluhu in katan agama munhasirun fi nasiha, yaon napupun siya samari hiyahaw po ha pagnasihat. Hati niya man kama bin nasihati, isiyo paaunon niya in pagnasihat, kataan benatod na patindog niya na in agama. Pakat kama biddin, ay nabangon niya, napatindog niya in agama. Wafassarahu tafsiran, iban nalilay niya sin paglilay, nasalasay niya sin pagsalasay sampurna, yajilul iskar, amoin hikaig sin problema simbang sa muslimin, hikaig sin uno-uno pagdurwaruhan nila, then naman ha akida nila, ha pag-iman nila, ha pagtag-ipon nila, ha muamalat nila, kataan niya ito pag-agama, maig sabab sin bang paaunon nila in pagnasihat. Isarta siyaplag pagkataan kahalan nila, suway yaon in pagnasihat pagpatunto. Amo ito ha kahaupuan sin hadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun lang niya in nasihat lillah fa Allah Ta'ala, ha Allah Ta'ala, amo na nasihat lil qiyami bihaqqihi, at tinadoon paaunon baubugan sin hangkatao pangkatao in haq sin Allah Ta'ala. Amo ito'y maksud ad-dino an-nasiha lillahi, ay ha Allah Ta'ala, ay hati niya amo na paaunon sin hangkatao pangkatao baubugan in haq
sin Allahu Ta'ala, kapatot sin Allahu Ta'ala, iban pagtag-ipon kaniya, paawnon sin hambok tao. Demikian hanasabot ito, sakop langkom niya uno-uno na iwajib doon kaniya, itikad, pangitikad, pamarat saya niya din puunan usul iman. Asal puun sin iman. Iban sin amuin tiyan turoon paaunon patindubon niya bihiin siya dahin mga kasara-saraan sin Islam. Iban kahat hakan kapatut hakikat kasabunalan sin ihsan. Amo to pagyanon an nasihatu lillah. Dahin mga a'mal kulub, kakahinang simpangatayan si manusya, hinang simpangatayan wal jawarih ibansin ang gauta baran niya, ibansin akwal lisan, kabtangan imumungan sin dila niya ay bisara niya. Siya na hinang, siya na huminang sin daakan, din naman piyardo sin Allah Ta'ala, iban sin kasunat-sunatan nawafil niya, iban magniyat siya, paaunon niya, bima doon amin, yu'jiju anhu minha, amin, hambuk mano siya, malamma siya, di siya makagaos, huminang parkala nasihat yaon atau ibadat yaon. Nasihatan niya. Ito din bilangan pa siya ad-dinun nasiha lillah. Adapun lang na nasiha li kitabillah. Pag nasihat li kitabihi ay hakitab sin Allah Ta'ala. Amo na fahiya ikbal, taymaun mo ingkatan, ala tilawatihi doon pagbasa sin kitab sin Allah, iban umingat, humati, iban hatihon imana niya, iban hipanghindo siya, iban watakhallaku iban hinangon niya pangaddatan in Quran sin Allah, sin pangaddatan akhlaq, iban kakahinang amuin daa ilayhil Quran tiana wagtawag daakan sin Quran. Amo iton makna sin an-nasihatu li kitabillah. An-nasihatu lil Rasul, amoin hadis sin Rasul wali rasulihi. Dia din isabin hantang niya. An-nasihatu lil Rasul fahiyal iman, amuna parat sayahon al-kamil bihi, pamarat saya sampurna kaniya Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban panglaggo kaniya, iban wa tawqirihi, pagpatikufo baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa taqdimu iban paunahon mahabbatahu in pagkasikan niya din hakatan kakasihan mo ay Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tibaahu iban agaron siya ala kulli ahadin doon hatip-tip hang katao, wa tahqiqu dhalika iban in kasabunnalan hakikat niya ito, paragpuson niya anasabot bitibaihi batinan wa dhahira, agaron mo in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahir mo iban batin mo, batin mo iban adahir mo.
wal hirsu ala iban jagahan mo tuunin at ta'allum sunnatu umingat humati sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'limuha iban ipanghindo mo in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awitin hantang dagbos sin ad-dinun nasiha li rasulihi in kahaw po ang jumlah kahambukan sa nasabot ito iwan mahasil niya madawhat niya ito wal imanu billahi wal rasulih amo na pamarat saya Allah Ta'ala iwan ha rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'atullah iman pagtaat pa Allah wal rasulih iwan ha rasul niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amo ito mga bariman at tungod sin ad-dinu an-nasiha wali rasulihi. Adapun ad-dinu an-nasiha li aimatil muslimin. Amma an-nasihatu li aimatil muslimin. Adapun in pagyanon nasihat hamanga nakura kaimaman si muslim wahum in sila wilayatuhum minas sulta yaon kanila in pagkawasa pag nakura nila din naman hapag kawasa al-adam amoy sa lago ila maun pa sampay maun pa amir nila pakadi nila maun pakatan isyu sina yaon kanila in kawasa sa lago atawa asibi. In sila yato ay matul muslimin. At tatkala in kaaunan niya, important sila, dakula sila, kalalagihan sila, iwan sin kawajiban nila sa lago-lago dahin harugain nila wajib kanila dahin ha mga nasiha hasab gantaan sin amuin martabat nila susunan nila iwan sin amuin butangan nila kawasan nila hanasabot ito ha itikad kahagaron agaron in imam nila nakura nila sarta taymaon nila in pag nakura niya kanila iwan wajib yaong kanila in pagtaat wajib sila pagtaatan fil ma'ruf ha amuin daakan kawayan sin sara kawayan sin Allah demikian daakon in raayat pamagtaat kanila iwan patattapun bakusugun in warsugpatan sin pakaradyaan nila iwan sin raayat sarta wabazlu mayastati pag tuyuan ha kagausan siya si mano siya dahin naman dahin ha amuin nasihatan sila patumtuman sila wa tawdih ma khufiya alayhim iban pasawahon uno-uno nakatatapok kanila atau kung matampal kanila dahin ha mga kalagihan doon kaniya sin raayat nila tindog nila at tiap-tiap hangkataw hagantaan sin martabat darajat waddiya lahum iwan tawagon sila pangayuan sila dua bit tawfiq yung mga nakura pangayuan sila taufikan sila sin Allah Ta'ala hasara niya iwan hasunna sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam pangayuan sila
taufiq fa Allah Ta'ala iwan as-salah wa man sila dumayaw muntul yung pagdaan nila haraayat nila. Amo ito yung nasihat dahil ang mga nasihat li'aimatil muslimin karena unan tuudin bang sila dumayaw in raayat in tindog nila in kauman nila iban dumayaw in kahalan pakaradyaan nila katan iban aniban tuod sin raayat sin tindog nila in amuin pamungungan sila atakon sila sabbahum bisaramangi pamungungan sila iban amuin sabbot pamangi kanila iban ayaw pasaplagon in mga kangian nila kasaan nila kana unan tuod in mga nasabot amo iton kangi sangi iban sa amo ito ni kamudarat hakatan kamudarat kanila mudarat harayat iban kumangi in kamatauran raayat nila di ito manjari pasaplagon in uno di nila kawayaan bukisan aturan sinsara karena inyeton syarran wa dararan wa fasadan kabira mangi ikapulak kanat nila kamudaratan kumugdan iwan kaharubiruhan sa lago-lago kahalan nila antara nila iban hisiyo-siyo kakitaan makita din kanila kakitaan niya din kanila amoy bukon mapatot la yahillo pangita niya di yaon malil di masalas sa infarkala yaon hanasihat in hinangon sin magnanasihat kanila amoy pa tumtumon sila yunabbihahum atini ay yunabbihahum biya baitaan sila sarta yung pagbaita amin hipos duarwa nila atawa bukon ha katauran laalanan bukon ha katampalan bukon ha amoin ha katauran sin raayat nila atawa ha public sarta in pagpahati kanila na kura bilutfin wa ibaratin hanunot sarta kabtangan bisara taliko bimakami tumop ha darajat habutangan nila hakawasan nila kana unato din ini amoy matlog kalalagihan doon hahap at tiap-tiap hangga tao lari luwa na tuod ha amoin sila mga kanakuraan magdara sin pakaradyaan sin pag-aagama nila in pagpahati kanila pagpatumtum kanila doon haragbos aon karayawan halom karayawan sa taod-taod karayawan nito pagkataan sa taod-taod adapun in ad-dinun nasiha li'amatil muslimin pagkataan bang sa muslimin atimiya in kasihon sila kasihon lasahon sila sin marayaw sin nahinang nila marayaw yaon kanila iban sugpaton niya siya do maon kanila hagantaan kagausan niya
Iban mabunsi siya mangi, mabunsi siya amun hahinang mangi yaon kanila. Iban hinangon niya habihat to magtuyo siya biya din ing katampan, biya din ing kalayo sin hinang mangi doon ha bangsa muslimin. Agantaan al-qudra ha kagausan. Iban nasihat ha muslimin katan ta'limuhum, ta'lim jahalihim, hinduan in awam kanila, educaton in awam kanila. Wawadu gafiluhum, iban nasihatan in nalulupa kanila. Nasihatan in nalulupa kanila. Wanashuhum wa irsyaduhum, iban in pagnasihat kanila, pagpantun kanila, paghindo kanila, pag-guide kanila fi umuri dinihim, doon ang pakaradyan sa pag-agama nila, wa dunyahum, iwan pagdunya nila. Ukon sadya pag agama nila, pagdunya nila, iyaon in paghindo, pagnasihat, pagpabuntol, pag-guide kanila. Damikyan, nakatan, tatkala biheto, kasihon niya, makasi siya ay yafalu amoy mahinang nila siya yaon maak asarta mo maiwan mo sila dahin ha mga pagparayaw sing kahalan, pakaradyaan, pag-agama, pagdunya nila. Hinangon mo doon kanila inyeto. Hinangon mo roon kanila in pagparayaw, bahir batin, katan, muamala, pag-agama, dunya, parayaw, hinangon mo ito doon kanila. Wa muawanatihim, iban pag tabangon sila, magtulong tabang sila, alal birri wat taqwa, doon hatatan hinang marayaw, iban hinang ikakusog sin pagmauga nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban tabangan sila, doon hakatan uno kalalagihan nila siya na hisisyo ingkaunan man kana fi hajatin akhihi kana Allah fi hajatihi. Isisiyo tumawang hajat sintay manghud niya ingkaunan si Allah Ta'ala, tumawang tawangan siya sin Allah Ta'ala auno misabihin hajat kalagihan niya. Mga umat Islam, timarang sumawa haini di haini punarto din nasihat sakop lang kum niya inagama katan usuluhu wa furu'u, puun sin agama iwan sin furu' niya kasanga-sangahan niya, gamot niya iwan kasanga-sangahan niya, sakop sin nasihat, iwan in kahak-hakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sakop ha nasihat, haqqullahi alal ibad an la tusriku bihi shay'an. Yeto matawad hak sin Allah Ta'ala, ipon niya ineto na mutin hak sa lago-lago, puunan sin hak sin katamhan. Damikyan inasihat sakop in agama katan, puun niya iwan sangan niya, iwan kahak-hakan sin Allah, iwan hak sin ipon, kapatut sin ipon niya, lamod yeto ha ad-dinun nasiha. Na hauno na inasihat mga bariman, hauno inasihat habihaon dahin haamuin yaman haman niya, giyaan gaan niya in hak sin Allah Ta'ala. Ati niya
Fa'ayna nasiha mimman tahawanu bihukukillah. So ito pag ino-inosing kita, bangbihet to yung agama, inasiha sako. How no inasiha amin sila, hiyaman haman nila in haqsin Allah subhanahu wa ta'ala. Padayyaha, hati niya, liupas liyawa niya, tinggalan niya in haqsin Allah ta'ala, makna sinasiha, wa ala muharimihi, iban doon ha mga hiyaram siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, patajarra alayha sarta amwetun hinangon niya in mga panglangan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayna nasiha min ahli khiyanat, hauno na yung pag-ianon nasiha ha mga sila tao hiyahayanat nila. Hauno yung nasiha yaon ha mga sila ashabul gis, yaon in nasiha ha mga sila mangangakkal fil muamalat, mangdarupang ha mga muamalat, pagdagang nila, pagbi nila, pagmuamala nila, pag-business nila. Wa ayna nasiha mimman yuhibbuna an tasi'al fakhisa. Haon yung pagyan ng nasihat doon ha mga sila amin, kawayaan nila simaplag in hinang mangi, timampal in hinang mangi. Yuhibbuna an tasi'a al-fahisa fil ladina amanu. In kawayaan nila simaplag in hinang mangi ang mga sila bariman na mamalat saya. Wa may yatatabba'una awratul muslimin, iban amin sila tusi nila, iurol nila, liawag nila in awrat si mga muslimin. Wa atharatihim, iban sin mga lawagon nila, puton nila in mga kangian si mga muslimin, pasaplagon. Fahaulai anin nasiha bimu'ajilin wa manjalahum minha ab'ad manjalit tuba din nasihin. In mga sila din ha mga nasihat liyayuan nila, at amig sila dahil mapagyan ng nasiha. Iwanin butangan nila din hauno nasiha abad, malayo, manzil, malayo na yung kabutangan nila. Tuba linasihi, surga karayawan ha mga sila magpatutumtum magnanasihat. Waya khasratan al-qassasin, na kalugian ng mga sila amuin mang durupang mangangakal waliyadu billah, atawa tinggalan in pagyanon ad-dinun nasiha. Mga barhurmat, dihiwasin Allah Ta'ala kato niyo pangayon na to ka Allah subhanahu wa ta'ala in kabawbugan na to, mahinang na to in pagyanon ad-dinun nasiha. Aplayon na to, kakawi na to, habaran na to, haahli na to, lumbay na to, kauman na to, ibansin duwain kauman, pagkataan bangsa muslimin, magsama-sama, magpaaunon na to in pagyanon ad-dinun nasiha.
ad-dinun nasiha lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li amatil muslimina. Pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan, pangmayan kita niyo parihalaon. Dahin ha mga sabab. Dahin ha mga kasabab-sababan, amuin, hikahina, hikasusa na to. Kangian na to. Amo hindi na to mahinang in pagyan at dinun nasiha. Pagmaan kita ng fariyalawan sin Allah dan hasasat sin saitan, jin iwan manusia, amuin hikahina na to, kabinsana na to, bang na to, tinggalan in pagyan at dinun nasiha. Iban simaplag, timampal kato, lumayo, inbang sa muslimin, din hapag iyanon ad-dinun nasiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Jaljalah. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, faman ya'mal na hisiu-siu huminang miskala darratin bisan na kuman biya inlaggo niya biya hanglok biya bigi dawa inlaggo niya atau biya sin laggo sin gandom atau bukas atau manahot pa karayawan jarratin khairan yarah mahinang niya karayawan bisan na kuman makahinang siya karamisan na kuman biya hanglop inlaggo niya hayran yara tanto kakitaan niya adlaw kana adlaw yawmal hisab ipakita ra kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala bisan biya din sibi-sibi sin mahinang niya karayawan. Wa may ya'mal mithqala darratin sharran yara damik yan isiyo-siyo kuminang kahinang singkangian bisan na kuman in lagko niya biya hanglo tanto ipakita resab kanya si Allah subhanahu wa ta'ala adlaw ganagana amuna yawmil hisab daratungan sin kita ng katan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga umat Islam amoyet to in topic na to palkala amunan hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Murah-murahan, pagbarakaton, kato niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga ayat na sabot, iwan sin hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, ito na pengajian singkitan niyo sa dapat patunto murah-murahan na kahampit kita niyo waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Menjadi niya kami pagkaya ito yung natapos na pengajian waktu ini sampai si kasilasa salam doa bakataan ini maluk kamu waktu ini salam doa kan yung mga katawatan ng orang ng alam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjadi kembali untuk memberikan mikrofon serta mengindoakan taniyo khatam si pengajian itu waktu ini insyaallah ta'ala pada pertemuan. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu kama hadaitana lil Islam wa ballagtana fi hadzal jamal. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhik sawaban ala sunnati nabiyyik. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la ila ahadin min khalqik. Allahumma aslih sa'nana kullah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatina ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dunyaya allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhirati allati ilayhi ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.